uNhlanhla Ngwenya nesigqi sase-Afrika. Msakazo wakho inanda 88.4 FM olukadali featuring uSilungile kusho lapha na ke usikhumba SDS ngalesi khathi kungu22 minutes to ihora lapha na ke lesine 22 to ishayile time sengizohamba nami ngiyogoba lapha na ke amadlangala 0687649969 la soxhumana khona ngani yakwethu jangishilo ukuthi ke ikhona insizwa lapha na ke engobe ngihlezi nayo usikhumba lapha na ke STS yena uzoba ngimphethe osukwini la namhlanje uphathiwisa uthe lapha na ke kulungile wesikhumba mfowethu ukahle kodwa ngiyaphila ngana kwethu mfowethu hayi angisolutho ngalesikhathi ngezwe kuwena mfowethu hayi kuhle mfowethu kuhle ngiyaqhawe engiqale mhlawumbe la ngithatha ithuba ngwamukele emsakazweni inanda 88.4 FM mfowethu ngokukhulu nje kuyijoba okhulumayo usikhumba STS mfana kaDubazane ngidabuka phansi le ondeni esigodini senkosi umlaba endaweni abathi Senhlungwane ngizothanda nje ukubingelela bonke abalaleli benanda FM ngalesi sikhathi ngokukhulu nje kuyijoba ngicela nje ukuthatha leli thuba ngithi bonke nje abantu abalalele ngalesi sikhathi ngibafisela ukuvuka nabangakavuki ngibafisela ukuvuka kuhle. Hayi kulungile mfowethu ngiyakuzwa phansi phezulu akabe siphansi thina ulundi luphezulu masila phezulu ondini kuboka lapha na ke kwaDubazane sibongo. Yebo mfowethu phakathi kuboka luvo washo njalo uluvo ningane yakwethu leyo kade siyisonke nje studio izolo ikhala kakhulu impela senza umsebenzi wayo. Ubani omdala wena naye? Mdala yena. Nayiqhamuka ukuthi bhuti. Mayiqhamuka nje ngithi bhuti noma ngabe bengibhizi kanjani mayike wathi mfana ngiyeka konke engikwenzayo. Ngizwa kahle ngani yakwethu mfowethu ithuba lingelakho mfowethu ngiyakhumbula ingoma zakho iningana ingoma ezimnandi othe wakhipha umntanami ngizozendlela izintsha lezo ngene ngathi ke uyaphuma otherwise ezinye othe wasipha zona umalumekazi wenu noma ungayivula yonke ngeke lapha nama efuna uqomzo qom khona ingoma ekasho njalo mhlawumbe ngiqale lapho kokwenze njani noma ungayivula yonke uzoqoma. No lapha namfowethu ngangizama ukucacisa indaba yokuthi la othandweni kakhulu ngangiqondise nje ebulilini bokubili ukuthi ukwenzela umuntu izinto lokho kusuke kungasho ukuthi ngeke sayandawo uma intombazane umfana noma ungamvulela yonke inhliziyo noma ungamnikeza lonke uthando osuku nalo ngaleso sikhathi uzokhipha amagama uthi ngeke ukwazi ukuphila ngaphandle kwakhe lokho kusuke kungakunikezi i-allowance ukuthi usungakhululeka noma ngayiphi indlela ngoba ngeke sayandawo kanjalo futhi nomuntu wesilisa noma ungayikhipha yonke imali esuke ikhona ephaketheni umhambisa amahotela umfaka amafantala abizayo but ekugcineni uma efuna ukuqoma uzoqoma insizwa mayifuna ukuqonya izoqonywa ngangizama nje ukucacisa ukuthi asiqapheleni kunoma yini esiyenzayo noma ngabe noma singathandana kangakanani kodwa singathembani ngalendlela ukuthi senginganikela ngemina wonke kumuntu ngoba ngitshela ukuthi ngeke sayandawo. Kulokhu kuthini? Kulokhu ngibuye ngealbum esihloko sithi Queen of London. Lana ke kuneyingoma nje eziningi engicabanga ukuthi ziyabathinta abantu ngiyabona nasenkundleni zokuxhumana kakhulu nje kunengoma laphana ethi umntanami ngizozondlela ngiyabona ukuthi ufike yangena kakhulu enhlizweni zabantu ngendlela ke ngibuka ngakhona ingoma engangitshela ukuthi izongena kakhulu enhlizweni zabantu laba besibhuda abantu besifazane kodwa ngendlela engiyibuka ngakhona ingoma esebenza ebulilini bokubili ngoba nezinsizwa ziyayithanda nabantu besifazane bayayithanda kodwa lapha na sisuke siqinisa nje umuntu wesifazane ukuthi umuntu wesilisa noma ngabe kuthiwa mhlawumbe nixabene ingane akasayonzi ngaleyo ndlela kodwa ke ikhulisa ingane yakho njengomuntu wesifazane ukuze kusasa uzokwazi ukuba umama oqotho enganeni yakho ukuze kusasa uzokwazi ukuthi ube umuntu wesifazane ngoba abantu besifazane sibathatha njengabantu abaqinile aba strong okungafanele babalekele inkinga
noma ngabe inkinga isuke zingakanani kodwa sisuke sazi ukuthi makukhona umuntu ekuthiwa umama noma makukhona umuntu wesifazane kuleyo ndawo leyo usuke ezokwazi ukumelana nomzimba ngoba abantu besifazane ibona abantu abakwazi ukuthi noma ngabe sekufika umdlemo omngakanani kodwa bayama beqini ngokubuka ngoba noma kuthiwa ekhaya kuvela isifo abantu ozobafica behleli nesidumbu endlini 24 hours abantu besifazane amadoda asuke engekho so abantu besifazane lapho bengizama nje ukubaqinisa ukuthi njengalokho nje sikhulile sibangaka abantu abadlala indima enkulu abantu besifazane abawo single mother noma abawo single parent abenze isiqiniseko sokuthi ingane zabo bayinikeza uthando futhi bangakhuluma ukungcola ngoyise beingane ingane ayikhule zibonele zona impilo kunjalo mfowethu. Ngiyakuzwa nganya kwethu ngiyakuzwa qhawe 0687 649969 seyikhona insizwa lapha na ke yakadubazana ngihlezi nayo bathi ke usikhumba STS uke wathi noma ungayivula yonke kodwa yena lapha na ke uzoqonywa umfana lo asuka mfowethu ialbum yakhe iphethe ingoma engakhi ialbum esigijima ngayo kulonyaka iphethe ingoma ezilishumi yebo mfowethu. Usebenze nobani kuyona mfowethu? Ubani okufasela onjiniya niyabakhohlwa ukuba lo engineer ubani engineer wakho ubani bebeshayela okhehle gume kanti kuhlanganiswa le album. Mhlawumbe nje ukwenza kube kushana noma ukwenza kube lula. Ngizothanda nje ukuthi ngibale nje team yami ukuze mhlawumbe nomuntu olalele njengamanje abenalo ulwazi. Usikhumba STS usebenza olundi lapha studio emashona lapha emaqhingeni studio sika Stability ngiyacabanga abantu abaningi bayamazi uStability umfowamvuku insizwa nayo ke enamagalelo amakhulu emculweni kaMaskandi so yona insizwa ke uproducer wami uma ngisuke ngicule yona insizwa engineer wami engichofela engihlanganisela inkinopho nalaye insimbini insizwa ke ekhalisa konke iyangibambela lapha ku bass nako keyboard nako nkositini siphinde futhi silekelelane lapha eginqini bese kuba khona insizwa lapha na oba kusomnandi ingqwele yami insizwa lezi engisuke nginazo e-studio makusothiwa siyapheka sikhanda isikhumba kube khona uBhasini umfokalamula ithimba leli lisuke lingigadile mangise empotsheni ngihlabelela insizwa nje iningoqopho umfoka khumalo zeningi kakhulu osibonisa umfoka Dlamini ithimba nje elingigadayo uma kusuke kukhona izinto esizenze studio ukuthi umfana kaphazami ukuthi umfana akasebenzisi amagama ahlambalazayo ngibe nentokazi lapha usilungile umntaka Mncwabe engisebenzena kule ngoma le yotholo kadali so ngicabanga ukuthi yona yodwa feature nginayo kule album so engomeni lezu9 ngisuke ngihamba ngiyosikhumba STS ngambamento. Yakuzwa mfowethu umntana nami ngizozondlela ake ngiyidose le ngoma engizwe kahle ngifuna ukuzwa uba uthini umntana nami ngizozondlela weqhawe yini ngizwe idlaliso kakhuzani lapha yini ngizwe ngathi kunobukhuzana obukhona lapha kule ngoma ayikho angazi ngeke lapho ngize ngiphawule kakhulu kodwa ke ngathi njengeinsizwe ezindala endimeni lezo ibalayo umpompungose kulula ukuthi ungayithola usugcobe lokhuzane emlobeni yazo ngoba zensizwe ezindala obhuti esibahloniphayo so ngike ngizwe lapha enkundleni zokuxhumana zisho insizwa nentokazi zithi ayi kodwa ungathi khona lapho sowunyathele khona ungathi khona lapho sizwa ngazi ukuthi uhamba emkhondweni wenye insizwa so ke ngithi lokho ke kimi akukubi kuyinto ebamnandi ngoba insizwa lezi sezinamagalelo kakhulu emculweni kaMaskandi nesithi siyabukela kuzona obhuti abadala nesithatha kubona izeluleko nesithatha kubona indlela zokwenza ukuthi emculweni ingoma ishawa kanjani nokubuka nje istrategy ethile ngathi ke mina njengosikhumba STS abaculi nje abaphambili bonke ngiyabahlonipha ngesizathu sokuthi umculi nomculi kunento engisuke ngiyithanda kuyena ngoba ngumculi ngoba esoke ekhipha ingoma edlule kweinhlanu
mina njengosikhumba STS akwenzeki umculi mayikhipha ingoma kungabikho ingoma engiyithandayo. Hayi impela ngiyakuzwa impela ukuthi ngiyakuzwa ngathi usuhambe emandaba manje ngathi ususenkandla. Ya mfowethu kodwa nje angazi ngicabanga ukuthi lengoma umuyilalela icobhozile amandaba kodwa futhi umwehla nenjula yayo. Kukhona isikhathi la elake lathi khona ibhova ushushu emaleni umthathi umazi uthi wethanda mina pho ukhalelani na ihamba lapho. Ngicabanga ukuthi yona insizwa njengangilalela kakhulu ibhova so ngiyengithanda ukuthi njalo mangenza ialbum ngisithinde lesiyasiqi ngoba isona siqi la engangifike ngizwe khona kuquba kuhle evana mayithinti isiqi esinjalo. Isona siqi engangisuke ngithi yabona ke la ibhova lisuke selifuna ukukuvezela bonke umnsizwa nobugagu balo ukuthi ke uma sengishaya ingoma ke sengimile ngingasacocomi ngisuke sengidlala isitayile esinje so yaphila kumina le yanto leyana noma ngingasho ukuthi ngidlala isitayile salo kodwa khona into engangiyithanda kuloya line loyana. So enzima ke nokho kungelulu ukuyifica ngoba insizwa leyana eyidlala ushune engathi unlimited kukancane ukufica umuntu edlala lesi style kodwa sona engangisithanda ngifuna ukukhuluma manga ngoba insizwa yayinezinto eziningi ngesikhathi sisodwa. Ngiyakuzwa mfowethu angidede inkundla ngunika ithuba udayise mfowethu umsebenzi wakho musha for sure usukhona na kuma digital platforms angidede inkundla mfowethu ithuba lingelakho dayisa mfowethu naye impela sonto obukhala ngayo uthi abantu uyafisa ukuthi beze umculo wakho njengoba abantu bebheke kwimpela sonto dayisa ngani yakwethu ithuba lingelakho. Mfowethu ngiyabonga kakhulu ithuba msakazi. Ngathi nje kubona bonke abantu abalalele kwinanda FM njengamanje ngiyakhuleka ngiyazehlisa ngiyayithoba usikhumba STS ufikile umsebenzi ukhona endaweni zonke kuma digital platforms YouTube, Spotify, Apple Music, iTunes ukhona umsebenzi isihloko Queen of London. Ngiyacela ukuthi abantu bastreame umsebenzi ngiphinde futhi ngigqugquzele kakhulu ukuthi ngiyafisa ukuthi abantu umsebenzi wethu bangawudownload kodwa bawulalele because ukulalela ikhona okusilekelelayo asibalawuli kodwa ngiyacela abantu umsebenzi abangawudownload ngoba ukuba nezingoma ekasikhumba STS efonini lokho akumkhulisa usikhumba kodwa ukuthatha ifoni udlala ingoma yakho STS ngedatha ku YouTube noma ku Spotify noma ku Apple noma kuma iTunes wherever la uthi wena ufitha khona noma uthanda ukudlala khona. Lokho kwenza ukuthi ngelinye ilanga usikhumba STS kumbeke emathubeni ukuthi usangambona ehamba ngemoto enkulu, usangambona akhile kubo, usangambona efuyile, usangambona egqoke kahle clean njengabanye abaculi. So ngiyakhuleka ngicela abantu umsebenzi kaSikhumba STS bawudlale yonke indawo lapha ekudlalwa khona abanye abaculi. Ngiphinde futhi ngikhuleka ukuthi einkundleni zokuxhumana social media abantu bengifollowe khona ngosikhumba STS nje yonke indawo la engilandelwa khona uFacebook, uTikTok, Instagram ngosikhumba STS. Ngiyacela abantu bangilandele bese ngiphinde futhi ngibanxenxa abantu ukuthi ngiyacela ukuthi abantu bawuhloniphe umsebenzi wethu ukuze nathi sikwazi ukubahlonipha. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi mina njengosikhumba STS mina ngiyamhlonipha kakhulu umuntu kodwa ayikho into ebuhlungu njengokubona umuntu engithuka ngenhlambe enkulu engisuke ngingazi futhi ufuna ngiphendule ngithini uma sengithuke ngayo. Ngaleso sikhathi mangithi ngiyabuka angilazi icala lami lo muntu ngimone ngani ngoba iqiniso lithi uma kukhona into engisuke ngingayenzile kahle umuntu unelungelo kakhulume. Yebo angibonise uma kumuntu wesifazana akangibonise akhombisa inhlonipho uma kuyinsizwa ingibonise ikhombisa umnsizwa ngoba ngicabanga ukuthi ukungena eboxini uma sikhuluma ku Facebook noma ku TikTok ukungena eboxini uma kunephutho olubonile kusikhumba noma uma kunento usikhumba angayenzile kahle ungibhalele mfowethu ayi ngiyazi ngokukhulu nje kwethuba bengicela mfowethu ngokuzayo
usulungisela into ethile kodwa ukungena ku comment section ungikhace ngenhlamba lokho akungisizi lokho kungenza nami ngifuna ukukuvezela umsizo ku comment section egcineni igama lizothi abaculi abahloniphi noma lizothi sikhumba wena umcula uvumelekile ukukhuluma kanje busha abantu abathulile bambuka umuntu engithuka abangamkhuzi kodwa uma sengiveza nami imizwa yami okungaphatheki kahle bese kuqhamuka isihloko esithi besebesola wena uzophelelwa umsebenzi uzophelelwa abalandeli mawenza kanjena besole mina so ngathi ngiyathoba kakhulu ngicela abantu basihloniphe ukuze nathi sibahloniphe umculo akalutho ngaphandle kwabantu kodwa futhi siyacela ukuthi abantu basenze sizizwe nathi samukelekile kubona njengalokho nathi sifisa futhi ukubenza bezizwe bamukelekile kuthina ngizwa kahle mfowethu ake sizobathina abantu lapha na ke ku WhatsApp quickly fast kuhlupha isikhathi mina la msakazi uziwa abantu ngithi lapha kaDonga ngibingelele nakwensizwa lona lapha isibonga msakazi sizoseka insizwa isibindi esingaka sokukhipha i-album isithatha insizwa ngwaphi i-album lesinsuku ayisakhishwa ngishabacula esibathembile impela sebekhipha ama-single track yona isithatha isibindi esingaka hayi sizomseka umbhemu sizomseka danke isibindi sokukhipha i-album sithathaphi ngingathi ngizokhowutha nje laphana kune-album ebesiyisebenza ngonyaka ophelile kaLuve ngesikhathi sisebenze le album kunengoma laphana ethi inqumo zendoda ya so ngathi mina into enginikeza isibindi noma enginikeza isibindi sokusebenza sokuthi njalo mangikhipha ngenza i-album mina lento ethi indoda nendoda iphila ngenqumo zayo wathi baba indoda kumele idayise uvala ithenge isibindi nguzwa kahle qhawe kuhlupha isikhathi yeah nangumunye udlula siyageza Mahaya eshe mphathi wefridge elincane wakhuphuka kamnandi usikhumba umfoka Dubazane uma ethi ke uthando olwakhe udali muhle umsebenzi ishaya ikhanda sambe kukude enhlungwane ngiyathokoza kusho udlula siyageza umfoka Mahaya lapha neka kwaMashwe hostela baba maqonqela ngwenya ngithi khuphuka lapho Dubazane ngicela ukubuza ukuthi ke uzalwa ngubani noma uzalwa uJam noma uMasiniya ujulukile nomyuzi oyise labo sasigida nabo ingoma ngithi qhubeka mfana phambili nangu baba maqonqela ethi kwayegidwa nobaba wakhe ingoma uthi uzalwa ubani uJam noma uzalwa uMasiniya mina ke ngizalwe insizwa bathi umhlaba ayihlalanga kakhulu yona eThekwini so izinsizwa nje lezo zekhehla kodwa ke insizwa yona ebingekho ningi kakhulu eThekwini ngoba ngicabanga ukuthi obaba abakababalayo bebaningi kakhulu eThekwini ngoba uJam ubaba Masiniya igoso obaba umnyuzi insizwa lezo bezikade ziningi kakhulu ngokuhlala eThekwini ubaba ke impilo yena eningi nje uyihlale kakhulu khona la uLundi esebenza emayini la okhukho cishe nje lapha aze wadlula emhlabeni esebenzela khona ingoma isegcekeni ekhaya khona amagoso ingoma isegcekeni sizalwa amagoso sizalwa zinsizwa khona dinco siyabonga sikhumba lapha na ke uzwakala ngisho ukhuluma ukuthi unenhlonipho ngufisela impumelelo from usisi wabasakazi mfowethu sesiyiphetha mfowethu dedele inamba isikhathi yasikho kari hayikona irile swish ngingathi ngiyabonga futhi ithuba bonke abantu abafisa ukungibhuka noma abafisa ukungiqasha ngabe umemulo ngabe umshado ngabe i-event noma yini la kusedatsulwa khona asikhethile ngiyatholakala enambeni ethi 078 953 9400 inamba leyo ye-management ila abantu abasuke bezokwazi ukungithola khona bese kuba i-email ethi undine-records@gmail.com undine-records@gmail.com yebo mfowethu ngiyacela nje ukuthi abantu abafisa ukuthi basibhuke basibheke kulezo indawo lezo kulungile mfowethu danke isikhathi sakho siyabonga kakhulu mfowethu athi ngene ngathi uyaphuma kulungile Inanda 88.4 FM